أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون. Ngicela umdali wethu sonke abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Ngicela umdali uAllah, umdali wey'nsuku, umvelinqangi, angivikele kusathane ongathandi. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube nani nonke, nomusa nezibusiso zika Allah umdali wethu sonke zibe nani nonke. Umhlaba wonke jikelele la kufinyelela khona lenkundla yokuxhumana. Anginibingeleleke izingane zakwethu. Bafowethu, lana ngivule iverse lapho umdali ebuza khona amaJuda namaKristu ukuthi onina enizitshela ukuthi nazi kakhulu, people of the book, nina enizitshela ukuthi nifunde kakhulu, babhali, maJuda, maKristu, maroma, bafarisi, basadusi, umdali ukhuluma nani. Uyabuza umdali, lima talbisuna alhaqa bilbatil, kungani niquba iqiniso namanga, yingani nihlanganisa iqiniso namanga. Wataktumul haqa, bese niyalikubezela iqiniso. Wa antum ta'lamun, nibe nilazi. Nikwenzelani lokho? Sibuya enyangeni kaZibandlela, noma ngizothi uDisemba, inyanga mina engingayithandi ukudlula zonke inyanga ezikhona kwikhalenda, ngoba leyo nyanga leyo izwisa abantu ubuhlungu ngeindlela ezahlukene. Ake ngiqale ngiduduzeke emindenini ethe yalahlekelwa zihlobo zayo, yalinyalelwa zihlobo zayo ngeindlela ezahlukene. Angeke ngiyibaleke indlela ezahlukene okwenzeke ngayo. Siyakwazi bafowethu, nina nonke enilinyalelwe zihlobo zenu, enidlulelwe zihlobo zenu emhlabeni ngeindlela ezibuhlungu ezahlukene, nani nina enilinyalelwe zihlobo zenu ngeindlela ezibuhlungu ezahlukene. Abanye balele izibhedlela, abanye bayangcwatshwa kulo mgqibelo lo nesonto esiya kulo. Ngithi nje kulabo bantu labo ngiyaniduduza nonke bafowethu, bekungahlelwanga, beningakuhlelanga lokho, kodwa kufanele sazi ukuthi umdali, njengoba nathi sihlale sihlelile, nomdali naye uyahlela ngeyakhe indlela. Ngithi-ke bafowethu-ke kule nyanga kaZibandlela esibuya kuyo, uDisemba lo esiphuma kuye, kudlaliwe ngabantu bakithi. Yiko nje umdali ebuza ukuthi niqambelani amanga, nixubelani amanga neqiniso, bese niyaligubezela iqiniso nilazi. La ngizovula nje incwadi ezimbili, mbukelike uzube nawe usuyifundela kwezakho. Incwadi yokuqala engiyivulile, khumbula sikhuluma ngoZibandlela, inyanga kwaThelufu enyangeni. Lalela i-25 zikaDisemba noma 25 kuZibandlela, inyanga ye-12 onyakeni. Awulaleleke, ngivule le incwadi kaJeremiya 52, uvule nawe lakho. Jeremiya 52 uverse 31. Ulalele, ulalelisise mntu wakithi. Uma ngithi mina kudlaliwe ngathi thina sizwe simnyama, noma ngabantu bonke emhlabeni jikelele, angidlali mangisho njalo ngoba ngiyalwenza ucwaningo, angikhulumi into nje ephuma emqondweni wami. Lalela Jeremiya 52 verse 31. Kwathi ngomnyaka wama-37, 37 years, wokuthunjwa kukaJehoyakimi inkosi yakwaJuda, ngenyanga ye-12 uZibandlela loyo bafowethu, uDisemba loyo, ngolwama-25 lwenyanga, ngolwama-25 lwenyanga, i-25 lezo zikaZibandlela noma ikaDisemba,
u-Evil Merodach inkosi yaseBhabhele ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe waphakamisa ikhanda likaJehoyakim inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni. NgokweBhayibheli-ke ngeyi-25 kaDisemba inkosi yakwaJuda igama layo uJehoyakim yayiphuma etilongweni. Lalela, wena othi uJesu wazalwa ngeyi-25 kaDisemba, nguwe shaqa manje. Mangabe uyakholelwa wena kuloko, ngikuwe shaqa manje. Awulalele-ke, ngivule incwadi kaLuka 1 ivesi ngiqala ku-26. Ngenyanga yesithupha uJuni loyo, ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo yiNazaretha. Ngiyacabanga nawo namaNazaretha njalo alalele ukuthi iNazaretha ayikho la eSouth Africa kodwa ikuphi? IseGalile. IseGalile, hayi la eSouth Africa. Ngiyacabanga namaNazaretha angilalele. Entombini eyayimiselwe indoda ebizo layo nguJosefa wendlu kaDavide, ibizo lentombi nguMariya. Yangena ingelosi kuye yathi, ewena ophiwe umusa inkosi inawe, ubusisiwe esifazaneni. Kepha yena wethuka ngezwi layo ezindla ngokuthi kungaba kubingelela kuni lokhu. Ingelosi yathi kuye, ungesabi Mariya, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Bheka, uza kukhulelwa uzale indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu. Lalelani-ke bafowethu, nizwile kuthiwa ingelosi yafika kuMariya ngoJuni, hhayi ngoDisemba. Uma ngabe ingelosi yathi mayifika kuMariya ngoJuni, uJesu wazalwa ngayo uJuni, ngoba phela uJesu akazalwanga njengami nawe. Wazalwa ngayo uJuni, kusho ukuthi uJesu wazalwa ngoJuni, hhayi nge-25 zikaDisemba. Uma ngabe-ke sisebenzisa-ke manje ilogic, sithi-ke manje asibale u-9 months, senze ordinary njengawo wonke umuntu obezalwa ngo-9 months. Sizothi July, August, September, October, November, December, January, February, March. Ngonyaka olandelayo u-9 months loyo. January, February, March, u-9 months loyo. Uma ngabe-ke waba yi-premature, nawe usuzoyibalela-ke mbukeli. Bengukuvusa nje ngokuvula amehlo, ngokubonisa ukuthi mangithi kudlaliwe ngathi thina abantu abaphila emhlabeni. Angidlali mangisho njalo, ngikhuluma ngento engilenzile ucwaningo layo, sengikutshelile-ke manje. Kuphuma kuwe ukuthi uyangikholelwa noma awungikholelwa. Nkosi yomi sinibusise. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.